to the entire question of choice. And let me tell you one thing. The African continent has been traumatized and remains traumatized today. Africans were enslaved. Africans were colonized. Africans claim that we gained our independence, but the neo-colonial project is alive and well. Speak to Ngugi wa Thiong'o, he'll tell you that our minds are still colonized. And that is why he talks about decolonizing the mind. Because throughout the ages, the battle has always been the battle of the minds. That is why it is won and lost. Enya swayne se fifi lare enya ni miatoglo eya kwenye be yovo de over fi miatogbewe yovo va gbaduwe yovo va colonize me yovo va fi miape kesunonwe plenya gbogbo he ya ohun elego mesinamde Gaddafi pe photo ibi ko dadi no jide de medibe me agavu miapo susume hadebe nka gbe nkope ya vala jide de medibe miapo susume ne no pupu de ka elego mesinamde aha machinya de nawe na eva mojire mega sube yefugbe imele kokode meta yefugbe pe awo efegbe ne jagba na kono na mede ne wa de gome nawe elego mesinamde kono na mede ne wa de gome nawe ameya de Kwame Nkrumah pa hati ye anya meya Kwame Nkrumah pa hati de ya anya ya vore aleko le yi yovo me diba me ibone ingogbe o ne po ale yi Gaddafi wo Libya re ne po ale Gaddafi wo Libya re ji ajowe ne po ale Gaddafi wo Libya re ji ajowe ka ke yovo re wa we wu Gaddafi nya te pia de kai yovo France ple fika towe wa we cho ko machine we ba le Gaddafi be yo di be sede ne wo dole do meta ya gbele Gaddafi pa gbele mi atowe mebe Ghana du kore mi ape tatowe le o mele mi apo di o ya ta me konu akofa moji that simple and short today ne mi ati wa wo ya de mi aje ya kwenye be mi atasi vote mi ma vote o mi ma vote na nditi o ma vote na MPP o mi adasi le opete o ne mi apale ameda o aba no sigida elego mesinamde pe susube mi ati wa on national coalition ngogbe de never na MPP vazi ji corruption achi na NDC vazi sigbeke corruption achi mi atowe amanwe vazi ji yi jerije rollins ba wonu wo ba o infrastructure na mi infrastructure ma wo fifi la mele gbogbo na wo infrastructure ogle o meti wo policy ko da debere na infrastructure gbede alekemi awa ajere do tane gble MPP ma ba ajere do elego mi sinamde. And there is the prosperity gospel. The gospel that tells us that the church is a casino. Where depending on how much you pay as a tithe or givings, then you get blessing. That is not the God that I worship. And if there was such a God, I would refuse to worship such a God. The God that I worship and the Christ that I follow, I remember on that day when an old woman had given the smallest contribution, he said, that woman has given the most because there was sacrificial giving. We must now interrogate our Christianity because Paul says, I would want you to be like the Christians of Berea. Because the Christians of Berea, once you preach to them, they would go to the gospel and ask, are you preaching the right thing or you are preaching good gospel? Elego mesinamde. Enu mi atoga glo nyebere. Mi gbebe ma vu mi abo susumo. Elego mesinamde. Neo-colonialism de. Ya nyebe yovo vale president otianami. Elego mesinamde. Neo-colonialism. Ya nyebe yovo de. Wa vale mi abo president otianami. Wa wetia Atamesi, wa wetia Mahama, wa wetia Akufo-Addo fifila leziji. Elego mesinamde. Aha. Ya wa we fiana enu yo petem le jajira le mia ame ibonyin gbajire. Yovo ile asitoji. Nene yo afle no afa mi ajere nawe. Elego mesinamde. Aha.
Tamel Bole Miado Pusio, New colonialism, the Ayabede, Millebe, Mick Blobe, Mihodu Pusino of Mele Miado Pusio. Nyatefia de Kai Fia Wasele, Mac Blenawe. Every video Velania you look Bobole Mebede. Na ano Solimede de one no tight pega cana were. Ekima mega da for Solimeo. Mega ide Solimeo lo mega de to. Mega de Solimeo. Jipo de kemele ne boyigbe. Juma for de kemele ne boyigbe. Elego mesinam de. Aha. Nyatefe yam blomele nawe. Bibla nu babla hohore. Mi atogbi openya yo ni yo jode oji le Egypt de. Ya yo vo va fiva inu da gbaleme. Ya ko toko chaka. Vo nu babla ye obe Yesu pe bu ma ya me chinawe. Ye mi nyale ma gble adego. Aha cho ya okana we. Yesu Kristo de keme ba ku de tawe. Yesu Kristo de keme ba ku de tawe. Ne Yesu Kristo ba ku kra ku kosi akuye. Ye ma blewo. Nya tepe ma gble na o la gbe nkepe ya balaji. Kosi akuye aku. Anu kata ma wu ale ama le abusa ma wu. Ya nye be via lono wi awa bale awu. Men le via lono wu. Ne wu Yesu Kristo kra Yesu Kristo. Amedebe enlae akoda de moli jina mi be mi du. Ya le sol me romele Yesu pe vunu. Me bia se va ibele. Obe ya jetowe no ame pe vunu. Jeta mi va le vunu nu sro le sol me rome. Kristo towe. Mi na mundo do chon. Obe vuo susu me. Sigbe mi ato le gbogbre ma. Vuo susu me. Aha. Ele go me senam de. Aha. Ta nya mega dibe ma gbo fifi la nya be. Ele photo ya pole emoji. Photo ipole emoji de. Obe UK minister de. Ya gbenegbe. Leti ame fe nkeke atolia. Leti ame fe ame 2019. Ya yovo ame yova fimicha va toju afe wecha fia no cha de fifi obe you akotu cover ne you agava fimi military officer commander ale nufu mi atowe menye nu obe defense ale go mi defense British no obe defense machina we nchu ya me ya de kape ga dipo vow ma ba invade Africa na epe ga popo elego misinamde kawa na nyabe ya pa medo ebla ovule no ta no nya ya de kale si jiku achen meke amebubu ole you ava invade me ta ba bia medibo ma bia nyebere Ghana Togo Africa de miabe army we de miabo soja we de o gale machine gun wo flele Europe to osia alu on to le otowo ya ta me glova ile nyo video me bede mi akle president obete mi apo susu de kakwe because the institution alo suku immediate de ya keku president ode o menya na le kawumi o jojo menya sakwa konku me wu agbale yi o mi le sotron le yovu po because kosia no yo yovu won da agbale eme ele go mi sinamde mi abo politician we bia o se bede na bia mo abo army we Ghana Armed Forces na bia Togo Armed Forces Benin Armed Forces na bia osebere do gavale tout flé ha mi bia mi abo president we if no gale tout flé de e ke man na nyabere mi do ema the day the white will come and invade Africa nobody will survive hadebe mi on tonto de mi wu mi abo tu wola we pacha wola o kwa edudo me ile kwa na ide do me ma po gbedele do mo ne ide do me edudo le ne gede do me de gbede ya wo agbele nu pe pachana mo kwa nu ko dagbele de me le do me e ke ma jidudu le mi asie ma mi abo jidudu ta gbole o si o le ta me bu na mi abo chope nyonyo ma o to ko onye kro ano gadu ano vuo me wa na mi jede vuo me be yonye president we e ya gbo me they will invade us and invade us for the rest of our life ele go me sinamde aha magble nya tepe gbo mele na we magble na we aha nyema ko ro nya tepe de ya magbo na wala gbe nkepe ya bia soja we be de o gale tu fele yovo de ha na ndodo ele go me sinamde ta na onyebe mi gale tu fele le yovo gbo e ke ma na nya be de yovo pe tu yo menyo de e ya ko vale jajira na mi nya tepe magble na we e tu yo mele nyonyo eti yo menyo etu gbegbele we de ya yovo le jajira na mi ya me pe president o mi ape Armed Forces wo le fle fifi la
America to pe soldier we le Ghana be you le collaboration wo vo menye Ghana to we bia collaboration. A white man will come and give you collaboration to teach you without you asking. Nyabo soldier we mi bia we na fo onye soldier ko bia na se gome na bia bo ya de gome na we de e kan na nya be de na de le jojo ma bia nkeke fe jogba nyo na we mi anodu